hanyuma rero reka twinjire muri kamera muri Rayon Sport ubundi tuhita tubijyanirana na Ferwafa Super Cup ko ku munsi w'ejo habaye ikiganiro n'itangazamakuru mugaragu yari ariyo ariko reka duhere mu ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo babicishije ku mbuga nkoranyambaga zabo bavuze ko noneho kera kabaye kuko twe tumaze iminsi tubivuga bikarangira atagaragaye mu kibuga Tambwe Yagarutse ngongo ahari 100% bagomba kumwifashisha yarakize. Tambwe yamaze gukira yanatangiye imyitozo ku buryo match kurikiyeho bazamubona. Rayon Sport match kurikiyeho ya championnat bagomba gukina nande na Etincelle saa 12 n'ice kuwa gatandatu. Yego ubu rero yemerewe rwose kuba ari kuri feuille de match cyangwa se abaganga bamaze kumuha green light yashobora kuba yajya mu bakinnyi bashobora gukina umukino wenda kubera yuko yaravuye mu mvune yashobora kudakoreshwa wenda iminota myinshi kugira ngo aze gahoro gahoro ariko icy'ingenzi nuko yagarutse mu myitozo icy'ingenzi nuko ashobora kujya mu bakinnyi bakina umukino. Icyo ni inkuru ishimishije kuri Rayon Sport. Ni nako kandi Abedi nawe ibye biri bugufi cyane kuwa mbere w'icyumweru tugiye gutangira mu cyumweru mbese gitaha nawe azagaruka mu myitozo iri full akorana n'abandi 100%. Urumva yuko bagize amahirwe yuko bagiye kubakirira mu gihe gisa naho cyegeranye kandi nigiye kuko bana bakeneye kubera yuko bagiye gukina Super Cup mu gihe kiri imbere tugiye no kuyijyaho mu gihe tuza mu mategeko ya Super Cup abakinnyi bashya bashobora kuzakoreshwa cyangwa se byanemewe ko bakoreshwa. Rayon Sport twababwiye rutayizamu guturuka mu gihugu cya Cameroon. Uyu rutayizamu ukomoka muri Cameroon agomba kujya mu Rwanda ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo kabisa kuwa gatatu. Rayon Sport Biumula amazina yavuge neza yitwa Jire Arma ko Biumula. Yewe ni umusore mu by'ukuri wavukiye aho bita Douarane mu gihugu cya Cameroon akavuka ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1999 bituma bimuha imyaka ubwo n'ingahe ni 26. Urumva ni umusore muremure kubera ko apima metero 1.85 wambaza ngo akina he ntabwo ari umuwinga si umediateur ahubwo ni center forward. Aba center forward nabano bita twita ba nimero 9. Urumva abataka typique rwose nimero 9. Urumva hanyuma uyu musore akaba muri 2022 Aruma Jire yakinaga mu ikipe bita Les Astrins yiwabo Idouara hari muri 2022. Ubwo icyo gihe harimo nibwo rwose yaje kwitwaramo neza anahamagarwa mu ikipe y'igihugu nkuru ya Cameroon. Abantu bagiye babona amafoto uyu musore Jire ari kumwe na ba Brani Mbemo urumva ari kumwe na ba Maxime Choupo-Moting kubera ko impamvu yahamagawe agikina iwabo yabaye top scorer anahembwa nk'umukinnyi watsinze igitego cyiza. Uvuga ngo ari top scorer ariko kubera ko mu bitego yatsinze ari ibitego cyiza cyabaye kirushanwa urumva ko ari umukinnyi ufite forme zikomeye cyane bituma hamagarwa mu ikipe y'igihugu. Icyo gihe rero ari muri Les Astrins amaze kwitwara neza nibwo ikipe yo mu gihugu cya Tunisia yitwa Club Afrique yamubengutse iramugura imujyana mu gihugu cya Tunisia ajya gukinayo. Agezeyo umuntu yavuga ko wenda bitamukundiye cyane bituma batandukana kugeza ubu nta kipe yarafite. Yaravunitse kuko agezeyo yashize umukono ku masezerano y'imyaka 2 muri Club Afrique. Nyuma yo gusinya yakinye umukino umwe ahita avunika ajya muri rehab. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi nta handi hantu yongeye gukinira kuko yahise atandukana n'iyi ekipe. Wumva ukuntu byanihuse yagezeho mu kwezi kwa 7 2024. Icyo gihe nyine ahita anatandukana nayo uwo mwaka ushize kubera imvune. Nyuma yaho nta ekipe yari afite yari yicaye nta kipe afite. Umva imibare rero neza isobanutse. Muri sezo ya 2022 kugera 2023 yari iwabo Idouara mu gihugu cya Cameroon ikinira ikipe yitwa Les Astrins. Yego urumva kubera ko aribwo yarakigeramo yakinnye imikino 3 atsinda ibitego 3. Hanyuma sezo nziza yagize twavugaga yari muri 2023-2024 akiri muri iyo kipe. Yakinnye imikino 7 atsinda ibitego 10. Urumva ko rero toyizamuryana icyo gihe nabwo yabaye top scorer bakanamuhemba nk'umukino utsinze igitego cyiza. Uyu rero ufite amazina akanganya atyo ni nako bava rutayizamu kanganye kabisa kubera yuko ari sazo yakoze ibitego 22 mu ikipe yo muri Cameroon yakinagamo nyuma ajya muri Tunisie muri Club Africain aza kuvunika ntibyagenda neza yaramaze igihe adakina kubera imvune ariko muri rero bamubwiye bati iyizire tugukoresha imyitozo mike cyane ishoboka turebe byibura yuko imvune yakize
tunarebe yuko imibare ivuga ko atsinze ibitego 22 muri shampiyona ya Kameruni ariyo koko ubundi tugukubita amasezerano hanyuma utwatakire izamu ubundi APR kuri Super Coupe uzaba yinyura hejuru. Bivuga ko kuri Super Coupe rero Rayon Sport izaba imeze neza cyane. Uyu rutayizamu nibabona ari sure deal. Kagwa ari umuwinga wa hatari ahari. Rayon Sport Ngong azaba yarakize none ari ibuye ari isasu. Abeda azaba yarakize ari urwembe. Ewa nari umukasi akeba. Rayon Sport ifite umutoza mushya. Aha. Ngaho muzamubwira bya wenyine ni Azizi Basane kuranye. Wenyine wavunitse. Niwe wenyine izabibura ubwo in case hatagize n'imvura iboneka. Yego in case batagize ikindi kibazo. Tugendeye ku makuru ari. Makuru current ahari. Ubu ngubu. Mugarago Super Coupe ngo bimeze bitereye. Uvuga ngo Super Coupe icyambere ku munsi w'ejo ikibazo cya mbere urumva bagomba gusubiza kubera iki twatanye umwaka tutazigiye Super Coupe izabera ikazi itunguranye. So ruvuga ngo ubuyobozi buhari nabwo bwemeye ko harimo iryo kosa ryabaye ryo kuba baratangiye umwaka w'imikino Super Coupe itazwi igihe izakinirwa, ariko banavuga ko nta hantu hari itegeko ko Super Coupe ikinwa mbere y'uko sezo itangira muri rusange, ahubwo ruvuga ngo buri gihugu cyangwa se buri federasiyo ukwayo ihitamo uburyo izakina Super Coupe. Ubwo mu magambo avunaguye rigoga nuko umwaka utaha Super Coupe ishobora kuza guhinduka none nikagikinwa n'aya makipe ivuga ngo yatwaye shampiyona y'igikombe cy'amahoro akaba amakipe 4 buvuga ngo yaba mu cyiciro cy'abagabo ndetse no mu cyiciro cy'abagore. Harimo na ubusiyo ko ahubwo bo bashaka kuzayigera no ikaba mu buryo budasanzwe ahandi ikinwa ikaba yagikinwa mu makipe 8 hakabanza ibintu bimeze nka qualification, hanyuma amakipe akagera muri demi finale akagera no kuri finale. Umutaramu witwa Kagwa baramubwiye ati taha wa muganda. Oya rero yaravuze ejo rwose ngo bamuhaye ibyo baramubwira ati turagushimiye wagize neza urwego ntabwo ari urungu. Ubwo rero muri line up tumukuyemo urakoze wa muganda yitwa Kagwa nta kirimo rwose Rayon ngo amaze kumusezera kanuro yazanye kubanza kubakoresha test ni keza ko ati ngo bariko bamusinyishije bakamuha amafaranga n'icyumweru ukore tize tukurebe nitubona hari cyurushaho abana dusanganwe cy'abakinnyi dusanganwe ubone wasinye. N'uyu mwataka rero witwa Jules nawe bagiye kubanza bamukoreshe test bamurebe nk'icyumweru akine akore babone gufata icyemezo. Ubwo Super Coupe izaba ku itariki izaba tariki ya 10 za Mutarama kuri Stade Amahoro. Twibwirira ku bihembo byahindutse. Saa 9 abagore bazakina n'agaragwa na Rayon Sport, saa 12 APR na Rayon Sport. Ibihembo rero urabizi ko bundi byari miliyoni 10 ku ikipe itwaye igikombe, ubwo ikipe baba bakinnye igabwa 5. Ubu ikipe izatwara igikombe izabwa miliyoni 20, hama ubwo iyo bakinnye ya mu cyiciro cy'abagore ndetse no mu cyiciro cy'abagore izahabwe miliyoni 10. Abagore bazabaha miliyoni 20. Birangana bo baravuze ngo ni uburyo bwo kwinkruza bwo guteza imbere umupira w'abagore w'abagore. Yego. Ibihembo bizahabwa abagabo nabyo bizabwa abagore miliyoni 20 ku ya mbere miliyoni 10 ku ya kabiri. Ku ya kabiri yaba mu bagabo ndetse yaba no mu bagore. Ku wa kabiri na Rayon kuri finale mu bagabo mu bagore bikaba naho ni indangarwa na Rayon. Ni indangarwa na Rayon. Ibaze murera itwegukanya twombi ikabona 40 yayibonye agasarire ku kwezi kwa mbere. Ubwo ibiciro byo igirire muhwe niba ari uko ikennye Coupe izaba ku itariki izaba tariki ya 10 za Mutarama kuri Stade Amahoro. Twibwirira ku bihembo byahindutse. Saa 9 abagore bazakina n'agaragwa na Rayon Sport, saa 12 APR na Rayon Sport. Ibihembo rero urabizi ko bundi byari miliyoni 10 ku ikipe itwaye igikombe, ubwo ikipe baba bakinnye igabwa 5. Ubu ikipe izatwara igikombe izabwa miliyoni 20, hama ubwo iyo bakinnye ya mu cyiciro cy'abagore ndetse no mu cyiciro cy'abagore izahabwe miliyoni 10. Abagore bazabaha miliyoni 20. Birangana bo baravuze ngo ni uburyo bwo kwinkruza bwo guteza imbere umupira w'abagore. Yego. Ibihembo bizahabwa abagabo nabyo bizabwa abagore miliyoni 20 ku ya mbere miliyoni 10 ku ya kabiri. Ku ya kabiri yaba mu bagabo ndetse yaba no mu bagore. Ku wa kabiri na Rayon kuri finale mu bagabo mu bagore bikaba naho ni indangarwa na Rayon. Ni indangarwa na Rayon. Ni indangarwa na Rayon. Ni indangarwa na Rayon. Ibaze murera itwegukanya twombi ikabona 40 yayibonye agasarire ku kwezi kwa mbere. Ubwo ibiciro byo igirire muhwe niba ari uko ikennye. Ibiciro by'iyo mikino rero biraza kujyanze ku wa 4 no ku wa 5 w'iki cyumweru nibwo muzamenye uko muzagura amatike ndetse n'ibiciro byayo. Hari n'ibindi birori byinshi bigiye bitandukanye bizaba. Tuzakomeza kwiganira kuri ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha.